Oh, me kanye. Ese Owusu Bempah. Or the banchi yakobongumu. Oh. Bawumia na wakoka na asem no. Obenya asem. Ebuze wanya asem. Asem no enya ye bi. Uko media this what TikTokers no. I have reply Prophet Isaac Owusu Bempah say suffer. Oni afia hwa na nya won tokwa. Bawumia din pede wonum. With all due respect, Bawumia din pede wonum. Ene o ma be reply no. Mema nchire mu no akere wadwe ama me. E wo comment section. Hi Penyah block media. Mess was any demo. Obe like video no other put subscribe button and click notification can of latest updates na be kire wadwe ama me. E wo comment section so baso a. No che first enya bi ahwe. Ye bu be se asem mpenipa. Na mom nipa e de pe ne ho asem. Hwe medimani ato form ehwe ne ma bi. Asofo na especially Owusu Bempah o pesa de we aka ne ho. Wo hyeda ebe ye science ohun se so bi kasama Bawumia no wahyeda akwa ni bakro no esan ze Bawumia ntu nipa weifu a ade a dwuma medi Bawumia okrom anemo no enye Bawumia de se be ya ohun se wo kasa Bawumia fans na dofo be reply no be di natam sare za koye se Bawumia nyi nipa papa because so for kan Bawumia sem no Bawumia nkrofo di nipa kra za koye se Bawumia onye nipa papa that agenda no aseme hu se sebe so Penyah Owusu Bempah aka ne ho pa ma state 2025 ma 10 pa aka ne ho na the same way ananansia afia hwade be clash ye na afia hwade ne clash ye no so Penyah ba oni afia na ekon ntokwa hwe so ni afia nkon ntokwa wo claim say wo no you command then na wo command na wan na ewiase nyina to be kura wo nyame kura enwa na numu saa but so Penyah chem say ewiase to be nyina kura no the great Owusu Bempah ewiase to me nyina on the kura no but won't mean command me afia ngu anu obetre media nso wudi atem so for Penyah ni e do na asem ko fa Bawumia so ese se Bawumia ntu afia hwafo a ade obeye Bawumia okuma no Bawumia ntimi nyina no there is ansem we no uko media ne so a NPP TikTokers have a reply Prophet Owusu Bempah na enye fedi agro Reverend Owusu Bempah matesa wo say if you trust nega ho ye wohi na se wan hwe yi a udi ye ho abufuo no ebekwa His Excellency the former Vice President Dr Alhaji Muhammadu Bawumia eso papa yi mame ka asem kire wo ye fake prophet may catch you on authority say you are a fake prophet. Are you not the same person that catch say His Excellency John Dramani Mahama moja e won ensa ho nti ontim nye Ghana man panyine biom. Today he is the president of the Republic of Ghana. Obekaya some years ago wo hye nkomtro Edefa yankasa ye national chief mam ho enam so ebenyanum kemofo no ekiro bibi ketua bi ewatiwa. It tells you how fake you are. You are a fake prophet. Now tell me the reason why in here Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ti ne be na ono enya wo hwe. Now we see a first Schwarzenegger enho obufu nti we dey call no misrawo. The first Schwarzenegger is not part of Dr. Muhammadu Bawumia's campaign team. She is not part of the NPP's campaign team. He is not part of the NPP's communication team. He is not part of the NPP national executives. She doesn't hold any position in the NPP. She doesn't hold any position in Dr. Muhammadu Bawumia's campaign team. So on what grounds are you standing say Owusu as something debate na so aka say because you and the first nigga has a problem no who did na so aka say tia His Excellency the former Vice President. Now let me tell you, you are not someone that we regard. Whatever you want to say yatse abre. So respectfully shift kope be tena because uhunim nyansa ka obon say patu aso comment section for me so uhunim nyansa nka obon so why den aha and also Reverend Owusu Bempah don't let us start on you because you run next year but so pena so pesa odi ye dia and you do be next year you do be next month no they do the new year it's in make catch respect yourself it's answer respect is reciprocal. Our friend who prophet so ye prophet Owusu Bempah wona make kan wasem no o se de Dr Bawumia obedi president ya me ahwe unye nyame o unye nyame ena ma me kan tro sa bule na ubule en 2024 no unya yen bie mo ba bi biere ni ho a wo de yen be fa e be ye adwuma because ye sua hu nyansa jama ka se Bawumia eye wo iko ena wo sore a wo de Bawumia ni mu aba efom woni Ofui Schwarzenegger na ekom ntokwa adentina de Bawumia be ka ho Bawumia wa ye wo de otanhu akwa otanhu
ena wo Owusu Bempah wo de time Bawumia na wo de ochira 31st bo Bawumia din nkwase ni mu atua nkwase akoso sofo ommu ne ho a okeka twa asere tem ommu ho saa no kwase asem kwade bia na wo de NPP fo ya twa pia adan una ho bo NPP fo bra ma mo una ho siesi de bia wo de ohu nyame no kasa ena una ho ye ze ni ho ye so kura hu ano wo pesa sofo ayi president ne besi wa sorry dan ma ansa na wa ko wanim adan untimi ne fo shos ne ga nkumo ntokwa ana adan na wo wase ba Dr Bawumia so papa yi Bawumia edin free wanum me ka kire Dr Bawumia onya wo hwe enti tankru wa na wo de tan no ubua ukro mu wa obi kro mu to a wo de yeso obi de yeto a wo de yeso nsem fu na wudi no masa ma men kan kire wo this time yen ko ne te se ba ko na wo begina ho bedwa wanum ya wo nsem fu no yam pneu e ma unfa Dr Bawumia ni mu meye form na Dr Bawumia no anya wo busuani no me kan akire wo I say Dr Bawumia no be di president na me ahwe obi din so obi di e beti woni so se hwe mahama kro ka che ne so ochiche bin ya mo bi bia fichiapa ya chiachia Ghana fo nyina ya san ba adwuma ya chia oman mu mpanimfo me kire wona e wa aban mu ene NPP mpanimfo so nyina machia mia bichocho muchoma die nyina da bia mai me kase oman mpanimfo abedi akire no mo abesene ko emfaso dia yenya no papa we so no sasa mpanimfo abesene ko se mampani abedi akire a atwam etimi maye bia enka oman sabi kenne mene wo kasai ki ya de Ghana toto America mechire dawa kura aka eda yenua no ewo sirem enkuruma nkwan mu Ghana ni da so ba ko aka nyansafo nimdifo a sabi ene onti aban mu oman edi ni so mfaso mechire Dr Alhaji Mahmoud Bawumia ene ne ho kani mama Samira Bawumia se nyankopon emam nkwatenten na ne nyame ahyehya to ho afa mo ho de ama Ghana yempagya ne yenkoso no emremu sane ye onu nyame enhyehye yete na ano meti wona medwene se minim oman a sabi esi talent kwan se Ghana kamia kwese oman mu se obi nisi obi mfikyira oni kuro kwa nisi mfikyire no oman ni yasem odi ekọ na ubehu ni yemede beye Dr Alhaji Mahmoud Bawumia ye okrom ha ena asafo bi ekoye ye evangelist bi hu posters se wawu na Bawumia nka ho omu ye posters no Bawumia na oni printing press na wonka ho enso ebra nipa no sorry se obe defend ne ho no ye hu se asafo no sorry se omo ni Dr Mahmoud Bawumia ebedi ni nyono ye ka kire mo mahunu se bi asa sorry ekuro yi mu adi kanfo a munye mu adwene se mo pe ahome ama mabunu ni nchirima eba na mo de da bia mo be sorry atia ne yanyankopon asoma no ade na mo omen se omeyi yen emfiri ahokire ene sabi oya omu no ye kania ka kire mo se ye nsuro mo dako eni ye nsuro mo afe na yande bibi nti obuo ni nidi a yede mamo se oman adi kanfo ne oman nyankopon asomfo na mode sum ye nti na toda na yedi ye hu se Ewuro Owusu Bempah yiniti oni afia so asnega ntokwa opening kase ye kan ya ka kirewo ba bia wonan paba no ho troma wafa wafofura enya Dr Alhaji Mahmoud Bawumia so udisia yemu bia yensuro wuo na yensuro nyankopon atemu a eba no ye betwa eno ne yepese ye ka kiro se udisia ye betwa wa mu hu se nyankopon somafo na wo yesa wo betra wo hye a ye betwa eno ne ye ka kiro ekuro imu obi afa na fofura Bawumia so dabi mudi sika edane sabi eni nimdie sika muji sika na modi adane nimdie
ye mamu kwan ye mamu kwan musi nyankopon afre mu kan mu ye nyame adwuma mu ni mu lemu na mu ye mo adwene se ni ye ni daso ni ye twen se awie ye beremu nyame de ne be mfa oman so agye yen no de a yesi musi ye betwa musi a ye betwa munnim nyame enchen yen munnim nyame enchen yen nyankopon ama mu nko a nyame a obo soro ne asase oba ma ye nyina ntimo ye mo adwene se muti kuro we mu mudi nipa bi bepe musika di mo yire ne mo manti a ye ne mu bedi ni kuro mu ha ye ne mu bedi se nyankopon kasa na motia ye nya bonsam ne kasa kire ye nyame kasa ye tibi se nyame ni obo soro ne asase e kasa na mamotia ye nsu nyame kasa ye ti sabi mu ye mo no ma wie kokeka mo ntokwa na eben mo so ana mo pe baabi di muti ahye na meni afia so asnega ka afi na masuja agu wo so na suja agu mu so adai Bawumia to Ghana asofo odien oto mo yere ade mo nkohyecha hotel na ontu amoka Bawumia mo yere ya atosede ye de tonkwam ene woto ade ya aduane adi ontu amoka ade ya ne ehunahuna ne nsem hunu ekoso kurom ha no obi ansuro mu o obi ani we osuro mu me anka nkyere mo. But don't provoke me. Bitching kwasi asem. He efia so asnega so. He me ka kire wo. He efia so asnega. Udi agora wo hu. Me de hu abufuo. Ebe disen obi so pa. Nipa na wakasa ma no. Udi agoro. Sa nipa na wo kontokwa ma no. Aye Dr Bawumia no. He efia so asnega. Se wonim na be kama asem biem. Ade a meye Dr Bawumia wo krom ha no. O so be so o president. E wo krom ha. We shall see. Kwasi asema kwa papa yi kwasi afobia jimi too much o ka kenso osofo na odiji atem na osofo na ne bu Ghana asofo numbi Alhaji Dr Bawumia di ade na papa no de ayemo mutimi ye no ma bi ma hoda ho mutimi ye no ma bi ma nipa boti o mutimi ye no ma bi ma nipa wura ho e de na papa no o de aye Ghana asofo mo tai papa ne sa ade na mo tai papa ne sa ade na Ghana asofo numbi mo tai papa ne sa obi edidi watem ntino o si nipa ne ya akwa kodidi Bawumia bi atem na bo akotre akọwe ne mako na abo aponchani ebeti hu ni suo de adey na mo ye no mamma ne ya botisa saa ne ye ba beto aba man bi o wadum na busa sai ai ade no wankoto se ai ne sofo se ma onto nti ono ne mba mako 7 o ma ankoto amfa ma NPP mi wa to NPP no all because o se ai Bawumia ba umpase kremoni ebedi Ghana so kremoni di Ghana so ade na esesa kremoni di Ghana so ade na sei ade na eye asofu bi no masabotage papa no ade no na ode ayemo enya wonwa ono ne diem kremofo kwampo se wakọ asori fi nti no eye halam ena ono ne diem a yemu bi ye support se nke be ma muslim be di Ghana so no o se nke mu boye no ni diem no ne nkrofo no ni diem ese wakọ asori fi enso so Saudi Arabia omu na de nkramosom ba wiase Saudi ohonum na mko Mecca yedi Christmas 24th ya makofa Cardi B o stripper o ya shawni Cardi B abba Saudi a malam foni di asa enso honum na mbe ko Mecca honum na mo masi anase kramosom na si free enso mukro akofa Cardi B so mama performe honum na malam fo akesefo no umufa ni asane ade muti hanum na bibia ya halam muti ana bibia ya halam Alhaji Dr Bawumia samowe abusia no matter what you do dia mo beye bia papa no inshallah papa no beba dia urade so be aka no nipa dese ni ultimate sanda. No matter how you make the anus look like, it will never stop smelling. Dia mu beye bia papa no nyankopon se osi wo hene a nipa entimi ensi ano kwan dia mu beye bia papa no beya samo akrisofo anase samo muslims se akrisofo muslim maso for sabotage papa na
Nyankopon so ade obeba wode obeba no matter what munya otan hunu no munya otan kan no eya me mpese me kasa de tia asofo enka wusu bepa ka man left and right me me mpese me kasa de tia asofo because obi ntimi eno me allegation na obi otenchan a odwene no ho enti alaji Dr Bawumia ne kariba no ne nipa ban kwa na enye momobo se on kasa on tintasu wonye hwe de bia mosomoso na wayedi enti na ne ho kwa anya momobo se nipa on kasa wa bonti ma ha o ma bonti me di obi atem da na mutimi so na mukasa tia no ena de bone ben wa dia mo bone ben na Ghana so fo no bi papa no dia mo adai na mutani pa man ye yasa mutani pa man ye adai wa mo dai ade no dia mo ya Bawumia beba ya Bawumia beba ya Bawumia beba ya Bawumia ya Bawumia beba odophobia ohwembia 31st January ya ekwe abato na ektom faunsa kokromuti no fato abad fama alaji Dr Bawumia good ideas good initiative good policy anya temedie policy anya ntokwa enya matramakwe enya makansemenyo action speak louder than words yingine wa hanom yehu nani so ade hunu as a vice president or the digitalization ni ade ono ani ni nyansem no or the drone se be call inkrasi amana boa se be remote areas ehiafo no se be ono ankasa nde bai or transe no obo de trim se da bi ma mefa Ghana card kwampo amwa Ghana for se de be ya be bia no wetima issue Ghana card na che say yes ubetim de bibia is a Cote d'Ivoire kwa ko na garden kan da be pawon me catch them Cote d'Ivoire sa Cote d'Ivoire ya Burkina Faso Burkina Ouagadougou Ukohon next one for Ghana Kadengita. This initiative was approved and adverted by Alhaji Dr Bawumia. Nyaminkupon unshira obi a lofim so wonim na be kama sembiem ade a meya Dr Bawumia wo krom ha no. In sociology, a free BB transfer of aggression. Transfer of aggression is simple. Say me no obeko na me hwe na wa ho odin no eso a echemia metimi ede manibere akosue obi a asem no kura mfa no ho na meni nipa no ako. At the end of the day, it is to give me my essence to say me so mabiti obi na se afia so asnega atnase aka asem bi a eye we ya Dr Bawumia de fa no ho ben. Don't you know, say, as a pastor said, a threat? You are threatening Dr Bawumia. It's a threat, baby. Or Hokranki, bet me up a kill. What threaten will be our baby vice president for 8 years? What threaten will be our baby vice president? What the fact, Sans and Seminole Mokan fan on to chain. You are threatening the immediate past vice president of the Republic of Ghana on live television. Yenwan is saying amen. Yenwan is saying amen will be a me yet the opera threatening the immediate vice president. I'm saying Dr Bawumia mumunwan say I say mumu papa noama cheze as onyobia, but who share the history of Ghana? You vice president, we are very visible, we are very articulate. Na ne juma wa yeno. It is for everybody to see. And even on the strength of his own account, Dr Bawumia penoko campaign na wadi vice president yetimi yi nanado Akufo-Addo achievement etu baby. Ni esi Dr Bawumia we na Dr Bawumia ye interbank interoperability. Yeah, send last na me pese me send this ikebi koma obi through another bank. Me dem me feel say me koyi say sika no na me yi sika no ana me de akọ other bank no ma ko say ti me catch am say are uni Ghana ha na sika ni yesen me transfer from my account are me bo sika ni che no within 5 minutes na ya transfer within 5 minutes can ako sika charge omo je me 10 cedis
Sounds like more than 10,000. And I'm almost 50,000. Charge almost Jamie 10 Ghana cedis. Sa ne oil for a year reserve ni no man na de mama beto na mu create said there is innovation no. Sa no ma we no ma Dr Bawumia owns. And no only the first time or call election na you bet me so or vice president. At a most year what is it? Rollins vice president. But all coalitions yentimi anka say sing. Ade we na papa we de buy into one so eno nti ye koto amano. But said Nanado could disassociate himself from Bawumia. Men kase besi because of any dobapa. Dr. Bawumia can write on his own and no more on one kasanden and saye and no more what champion and no more would him and yening in an year perfect. That is with policy and that is with our culture. But and no matter what you cannot say it without mentioning his name. What you here? And a gold for reserve one more clap for our some big ye baby. Why only free? Problem buy gold for oil buy there. Mudi Mirika de Koshe Dr. Bawumia. Say among one na me aboka. But the same IMF no can say you gold for reserve and they are maboka 240 million there. No there. Mo say IMF there muntie no bi. Muntie no na mo pay extension no. Muntie IMF bi and na mo pay extension. And I'm gusu subject mo document mo say omo evaluating na sika aka omo fama mo and I just the money. How will a pastor attack the immediate vice president no be at ho na state institution ti ho police in men country because we need power. And if na side we be see because Dr. Bawumia Nankasano, internally, they don't respect him. They don't respect him. When someone say, Alex, no, Bawumia, forgetting, say, in NPP mono, would you need the facts of a candidature? See a probia a bemu experience, yes, you need pa me no, ye amanako represent party, ye need pa me no, a bemu experience here. Eh? The highest level, nanado eco pension, Bawumia. Now, he is threatening the immediate vice president. It's a threat. So, who do not bet me the iron? You know, bet me iron and then the match will be missing. If you be here, beware of dogs. Unipa, no matter, so we are so fool, no matter your good intention, you need beware of dogs in your life. You need beware of dogs. You need beware of dog characters in your life. What do you say? Because there are so many praise in Crawford Biriwa. Womu ye pray, you can't pray. I'm one omu Crawford mo. Woman pine say, media, memoir, game, pamu, kumapa, ubi yami, I mean, you need be saying, they will pray on your goodwill. They will pray on your peace. Mindedness. Enti dia papa it is very, very sad. Say we are the way our live television so no be anka. Sad woman win an air koswa, a kufuado ama o chance ya, and into the time papa no. Sad woman win. Yani ye di all you go papa shunti ye bet me akan ye pe, ye bet me aye de pe. And no na kufuado ama o chance. So be anya de ope. Now we are dear nemra kofa George Dampare beto yesua. We are dear nemrano edu with the way of mine cry a betcho. And no time did it be yenya time with the papayatem. We build a country with values. And your religion. We build a country with values. Ain't man of God? You overstretch. We need a fear so as nigga we issue. A first nigga issue now on the one. And yen Bawumia new. If you ask a nigga, it's can't was a munyene. So this transfer of aggression strategy now obey no na emwa. We ye bema no be pimo boa court direct.
and fan kobo phobe. If you don't transfer the aggression to somebody, I'll say, or no, the or passion, and now only the own team in Baba attack. Don't transfer because MPP for no mabo many abre. Or many abre. So, what monitor TikTok wa MPP for no many abre. Say, Omo Makwai mo be for Dr. Bawumia, and munya form. And you better revise your note. He is the last person. Dr. Bawumia is the last person you want to attack now. Me na make a chiro. In someone Martin and normal man who TikTok no. So often say a few shows nigga will form chain, but Dr. Bawumia dia. And now why that? And now you calculated it wrong. A bit foul. So what tries all be attacking Bawumia? Supporters near Wahan Crawford ni radio near you even from post here me comment was here no. Ebe house of war. So revise your note. You got your calculations wrong. This transfer of aggression won't work. This is my advice for you. On Crawford no masuya media kakra no mo ben no muntimi nka nkyerɛ no. Me meka kyerɛ. My name is Kuba Pia. Like, share and comment. Yamisho Bia. Chira waje mama ewo comment section. Hi Penyah Block Media. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas!